Poštovani slušatelji Radio Sljemena, poštovani gledatelji na Facebooku i na YouTube kanalu Psihologija, dobra vam večer. Dobrodošli u novu sezonu razgovora o mentalnom zdravlju. Kako ste? Nadam se da ste dobro i da ste se odmorili tijekom ovih ljetnih dana i da ste spremni za novu dozu učenja u ovoj sezoni. Hvala svima koji su došli večeras u knjižnicu i čitaonicu Bogdana Ogrizovića u ovaj hram knjige koji nas evo treću sezonu zaredom ugošćava i hvala im na tome. Ovdje se osjećamo dobro, okruženi knjigama i okruženi znanjem i došli smo upijati znanje. Večeras jedna tema koja je meni osobno jako draga, gošća još draža, a svaki put naučim nešto novo i da imam dva života vjerojatno ne bi naučila niti jedan mali komadić onoga što ona zna, ali isplati se poslušati. 86 milijardi neurona i svaki se može povezati s tisućama drugih, stvarajući jednu golemu mrežu sinapsi. On proizvodi dovoljno električne energije da može upaliti žarulju. Može se mijenjati, neuroplastičnost mu omogućuje da se prilagodi novim iskustvima, uči i čak se oporavi od ozljeda. Naš mozak je čudesan i svakoga dana proizvede, kažu neke statistike, između 60 i 80 tisuća misli. Možete zamisliti koja je to količina. Je li naš mozak računalo, kako ga trebamo čuvati, što se s njim događa nakon što umremo? To su samo neka od pitanja koja me zanimaju, a bit će ih i puno više. Večeras je sa mnom draga gošća, akademkinja Vida Demarin. Dobro vam večer i dobrodošli. Hvala lijepa. Dobro večer svima, hvala vam na pozivu. Drago mi je da smo u ovakvom ambijentu koji je već inspirativan sam po sebi, a teme naravno očito prema broju slušatelja i gledatelja sigurno svima interesantne. Hvala vam. Hvala vama na dolasku i krenimo odmah od toga što i koliko mi zapravo znamo ili ne znamo o mozgu. Gle, to je triki pitanje. I znamo i ne znamo. Ne znamo baš sve, ali znamo puno. Znamo sve više s obzirom da nam tehnologija omogućuje da proučavamo mozak i za vrijeme dok je on zapravo aktivan pomoću funkcionalnih metoda kao što je funkcionalna magnetska rezonanca i različiti ovi načini da vi vidimo šta se događa u određenom trenutku kad mislimo nešto, kad gledamo nešto i tako. Tako da znamo puno više no što smo znali prije, ali mozak je i dalje ipak enigma, u cijelosti gledano. Ali bez njega nema nas, ne? Mozak je ključ za život. Rekla sam na početku uvodu, spomenula sam riječ neuroplastičnost, to možda prosječnom slušatelju nije jasno o čemu se radi, ali upravo neuroplastičnost omogućuje mozgu da se prilagodi novim iskustvima i čak do te mjere da ozdravi tijelo. Jedno zanimljivo istraživanje smo u prošloj emisiji, u prošloj sezoni spominjali, pa vas molim evo da ga ispričate. Gledajte, neuroplastičnost je savršeni mehanizam s kim smo mi u suštini rođeni. To znači da mozak nije statičan organ koji se ne može oporaviti, nego u određenim stimulusima možemo djelovati na njega i on se može apsolutno oporavljati i biti opet i zdrav i bez velikih poteškoća. Ja ću svak naglasiti na početku samo jednu super važnu rečenicu jednog istraživača španjolskog koji je prije Santiago Ramón y Cajal, koji je prije praktički više od 100 godina, 904. napisao proučavajući komunikaciju između živčanih stanica i neurona. Vidio je kako oni, kad ih on podraži s nekom iglicom, onda se novi stvaraju se novi putovi i sve se reorganizira. I na temelju toga je zaključio o tom mehanizmu i rekao ovako, da svaki čovjek može, ako on to želi, postati skulptor vlastitog mozga. Znači, mi imamo tu snagu da sa svojim znanjem, svojim načinom življenja, svojim razmišljanjem zapravo djelujemo na mozak i da ga držimo zdravim i de facto takvim da nam služi cijeli život bez problema. A kako sad, kad to kažete, zvuči vrlo jednostavno. Stoji li to da ako svaki dan naučimo jednu malu novu stvar, bilo da je to, ne znam, da pročitamo nekakav novi podatak pa ga memoriramo ili naučimo nešto rukama, da je to zapravo taj put da mozak održavamo aktivnim, zdravim, živim? To je sigurno jedan od putova, ali nije samo to, jer mehanizmi ti koji djeluju i koji aktiviraju neuroplastičnost, tu vam je osim toga znači samog učenja i pamćenja i slično, tu još onda i određene vrste hrane su nam važne,
Tjelesna aktivnost je super bitna zato što se za vrijeme tjelesne aktivnosti onda aktivira aerobički sustav pa se povećava količina krvi koja opskrbljuje mozak i izlučuje se ono što nam nije potrebno. Onda sve moguće aktivnosti tipa recimo stvaranje nešto rukom, kiparenje neko ili ručni rad ili rad u vrtu ili slikanje. Vidjelo se da recimo slikanje aktivira iste stanice kao i kad gledamo slike na izložbi. Znači to je takozvani sistem zrcalnih neurona. Znači mi možemo na silnim načinima održavati to naše zdravlje mozga perfektnim. Sad samo opet na to zaboravimo. Zaboravimo. Onda trčimo i plaćamo račune i svađamo se i uzrujavamo se u nekim redovima i imamo kako je danas vreme, umjesto da lijepo sjedimo i malo se bavimo sa tim uživanjem s našim mozgom. Sad ste spomenuli stres ovaj naš svakodnevni. Dakle, kako mozak funkcionira pod stresom? I kako znamo da je mozak u stresu? On nema nema izbora, nego mora funkcionirati. Ali stres je u stvari jedna vrlo nezgodna situacija u životu. Naime, sa stresom je problem da ga se u suštini ne može dobro definirati, jer nešto što je stres možda za vas ili za nekog iz publike, ne mora biti za mene ili za nekog od vaših kolega. Znači, bit je o nama na koji način se nosimo sa određenim stresogenim situacijama, da li će nešto biti stres ili će samo biti poticaj da drugčije počnemo razmišljati ili da se pomaknemo ili da nešto. To ljudi često imaju probleme ili pa kako se to dogodilo, pa nije to Bog zna šta, razumijete? De facto, a dakle taj stres je zato, mislim, nepriličan je da ga komilamo u našem životu, a posebno kronični stres. Znači ponavljajuće situacije koje nas dovode u nezgodno to stanje da moramo reagirati. Dakle, kod stresa, to je svaka situacija koja nam nije ugodna, koja izaziva bilo kakvu nelagodu i strah ili nešto slično, aktivira jedno područje u mozgu, a to su takozvane amigdale. I onda vam taj dio mozga se aktivira i šalje kemijskim putem pomoću neurotransmitera i hormona poruku najprije na hipofizu, to je žlijeza s unutarnjim izlučivanjem, i na hipotalamus, isto tako žlijeza s unutarnjim izlučivanjem u mozgu, onda oni pomoću opet sljedećih hormona i neurotransmitera šalju poruku na koru nadbubrežne žlijezde. Znači, to su male, iznad svakog bubrega je nadbubrežna žlijeza, samo ime kaže. I tamo se onda počne izlučivati adrenalin. To je hormon koji nam na neki način pomogne da mi odreagiramo. To je ona reakcija bori se ili bježi. To smo svi u fiziologiji još učili. Znači, ili ćeš odjuriti ako je nešto pred tobom što ti je opasno, ili ćeš se s tim nastojati izboriti. Znači, bori se ili bježi. Za to nam treba aktivacija i mišića i hormona i da srce počne ubrzano raziti, da disanje postane ubrzano. Sve ono što je fiziološki potrebno pod utjecajem adrenalina se događa i onda se mi na kraju ta reakcija završi. Stvarno se ili izborimo ili nas nema. Pardon. Ali, još jedna stvar vrlo važna, izlučuje se tada paralelno i hormon kortizol. Isto iz kore nadbubrežne žlijezde, jer on u suštini malo, kako bih vam rekla, on malo balansira taj utjecaj adrenalina kad nam nije baš jako potreban. Sad, kod kroničnog stresa, znači ponavljajućeg, onda toga adrenalina zbilja ima puno, nagomilava se. Ja se znam nasmijati, sad nek se niko ne ljuti, ali kao primjer kroničnog stresa ja vem da je to loši brak. jer se partneri malo jedan drugog potiču na nezgodna razmišljanja ili možda reakcije. Ali evo, to je jedan od primjera. Ima puno primjera kroničnog stresa. Znači, tu vam se onda nagomilava adrenalin i kortizola ima sve manje i manje, on se troši i mi više nismo u stanju balansirati te sve hormone i počne se javljati
velika količina takozvanih proinflamatornih citokina. To su vam proupalne stanice, citokini spadaju u grupu imunoloških stanica koje su naša obrana. Znači, obrana ide ono preko slezene, dalje zapravo leukocita, limfocita, pa onda imamo te interleukine, citokine koje mogu biti proupalni i antiupalni. Znači, količina tih proupalnih se povećava jer nema kortizola da ih sprječava i onda nam dolazi do gomilanja tih proupalnih stanica u različitim dijelovima organizma. Znači, može se kod ljudi koji su osjetljiviji na recimo probleme sa želucem, počne se javljati upala gastritis. Kod ljudi koji imaju reumu, koji ne imaju reumu, nego su potencijalno osjetljivi da bi se počnu promjene u smislu upalnih promjena u zglobovima i sl. Postoje čak i neurodegenerativne bolesti koje su rezultat tih proupalnih priča, kao što je Alzheimerova bolest i Parkinsonova. Migrena vam je jedan primjerak takav. Kardiovaskularne bolesti. Znači, ne dobiva čovjek infarkt zato što ima povišen kolesterol, nego zbog toga što jednostavno dolazi do upale u stjenci koronarne arterije koja onda blokira dovoljnu količinu kisika i krvi. Prema tome, to su mehanizmi nastanka takozvane upale niskog stupnja, mi to tako zovemo. Jer čovjek ne zna da ima nikakvu upalu. To nije to povišena temperatura 40 nego se samo osjeća kao da je malo ga pregazio kao Pink Panther otprilike. Onak izmučen, malo loše raspoložen, zabrinut. Kad počne primjećivati takve simptome, onda bi trebalo tražiti pomoć medicinsku, da se vidi da li je zaista neka takva kronična upala dolazi do nje i šta se može napraviti da se to spriječi. Znači, možemo jako puno djelovati na sve to i zato je bitno voditi računa. A stres kao takav, kad bi ga mogli eliminirati iz svog života, bilo bi genijalno, ali mislim da je neizvedivo. Da svi živimo jedni s drugima, da se uzrujavamo, da si malo jedemo živce i tako. Možemo li ipak na neki način svojim mislima sebi napraviti, svojem tijelu napraviti dobro, upravo u ovom kontekstu o kojem ste govorili, na način da odaberemo što su stvari oko kojih ćemo se uzrujavati, gdje ćemo se hraniti, potpirivati taj stres dodatno, ili jednostavno reći ok, to je nešto na što ne mogu utjecati i onda si na taj način ne izazivati dodatni stres. Apsolutno. Jesmo li dovoljno moćni da naš mozak to napravi? Jesmo, sigurno, super. To se možda prošli put spomenula, ali postoji jedna genijalna molitva, to kaže da je Franjo Asiški još govorio, ali ja sam bila i đak profesora Hudolina, pa je on imao tamo velike koncepte liječenja alkoholičara i oni su vam isto imali tu svoju molitvu da počnu dan kao Bože daj mi snagu da promijenim ono što mogu promijeniti, da prihvatim ono što ne mogu promijeniti i daj mi mudrosti da vidim razliku između tog dvoga. I to mi je ključ zapravo života, sretnog na neki način. Jer ti moraš stvarno procijeniti, nećeš se ko Don Quixote boriti sa vjetrenjačama, ako ne mreš ništa napraviti. Znači, to makneš sa strane. Ali to radimo, da. To radimo, to je ono, to ste sjajno rekli, to je ono kako možemo probati se nekako ekipirati protiv lošeg utjecaja stresa. Znači, da se jednostavno ne uzrujavamo i ne borimo s nečim što ne možemo, na što ne možemo utjecati, to prihvatimo i mirni smo. Odeš rađe u šetnju nego da si sam pravi problema. Ne? Ali to treba svako jutro se podsjetiti na to, jer zaboravimo to mi svi vrlo brzo. Ne mijenjamo obrasce ponašanja, htjeli bi nešto drugačije. Tako je. Da. Kad govorimo o ozdravljenju, o tome koliko je mozak moćan i kako može ozdraviti tijelo, u posljednjem gostovanju u psihologiji prošle sezone, onda ste pričali i voljela bi da to ponovite sada slušateljima i gledateljima, Joe Dispenza. Da. Mladi biciklist koji se ozlijedio je kralježnicu, odbio operaciju. Ishod te operacije bila su samo kolica.
Da, mislim ili nepokretnost praktički. Mislim, on je imao 18 godina, u nekom triatlonu je neki auto naletio na njega i 4 pršljena u grudnom dijelu kralježnice su mu bila slomljena sa komodićama kosti koje su zato što nisu ušli u tkivo kralježnice i onda je baš bilo, to je bilo u Kaliforniji negdje, i onda je bilo baš rečeno konzili i ortopedi i neurokirurzi i njih 4 su zaključili da treba operirati ili staviti onu šipku ili uglavnom da će na kraju ipak biti nepokretan i u kolicima, a imao je tad 18 godina ili 19, znači on je bio sam izbezumljen i rekao da ne pristaje na taj operativni zahvat bilo koje vrsti i dao se prenijeti u kuću svojih prijatelja, to je sve se u Kaliforniji događalo, i tamo vam je on ležao i vizualizirao svoju zdravu kralježnicu, meditirajući, znači, mislim da je bilo 3 mjeseca ili 9 mjeseci, neke grozno dugačko uglavnom, ali on zaista, on je svaki dan zamišljao da mu je kralježnica potpuno zdrava, da je potpuno iscijeljena, da funkcionira i sam sebi je onda obećao, ako ikad stane na noge, da će posvetiti život tome da ljudima prenese ta znanja i da onda omogući svima da djeluju ako bude potrebno na isti način. I stvarno, on je uspio se izliječiti, on je stvarno fenomenalno puno napravio u promociji tih znanja. Mislim da je 4 knjige napisao i nekoliko ih je prevedeno i na hrvatski i onda ima sad jako puno filmića na YouTube-u, pa ima neke velike webinare. Jako puno predavanja, da. Predavanja ima, da, za masu ljudi, ali to je nešto fantastično. On je stvarno, ono kad veliš iscijeljitelj, ali u smislu da ga, vidiš ga, da te ponese, vjeruješ da će tak biti i s tobom. Tako da je, ja svakom preporučam da čitate knjige, jer su pune, baš, kako bih rekao, pune su pozitivne energije. I on je to stvarno uspio. Znači, dokaz je to da on sad, ima sad valjda 60 i nešto godina. I hoda. I hoda. Da. Hoda, to je ono što je a prognoza najvažnije. nije bila takva. Da. Sad kad kažete vizualizacija, to je posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj najkorištenija riječ među mladima, čini mi se. Mladi jako govore o tome kako treba vizualizirati, ali to nije samo zamišljanje nekog pozitivnog ishoda. Ne, nije zamišljanje. To moraš stvarno se ubaciti u tu situaciju i biti prisutan. Pardon, moram malo popiti. Ima tu ima vode. Slobodno. Vama ću u knjižici odmah reći da ćete moći postaviti pitanja ako želite. Samo ću zamoliti da dignete ruku, ko u školi onako, da dignete ruku da vas vidimo i dobit ćete mikrofon. Ja sam fascinirana bila s tom knjigom, to je ovako dosta debelo, ali on to u detalje opisuje i stvarno je fenomenalan i on je uspio, ali nije samo, kako bih rekla, nije Dispenza jedini, on je valjda najuspješniji jer je napisao te sve silne knjige, ali masu njegovih sljedbenika koji su završavali sve te seminare i slično su uspjeli se isto tako iscijeliti, izbaciti se iz ovog svog groznog sustava koji ih je doveo u neku situaciju bolesti i djelujući na svoj... To je ono kad smo rekli da su misli grozno važne. Jer misli su vam stvarno najvažnije. Tu bom ja još jednog važnog filozofa spomenula, ako smijem. Slobodno. Jer je Francuz Emile Coué. On nam je živio negdje 925. je objavio svoju knjigu koju je nazvao Autohipnoza. Znači, on je de facto bio psihijatar, radio u francuskoj bolnici i u Parizu i zaključio je, proučavajući pacijente, da se neki odlično oporavljaju na terapiju, a drugi na istu terapiju sa sličnim simptomima ne. I onda on neki mali eksperiment napravio, podijelio ih je u 2 grupe i pratio ih je. Uglavnom, jednima je uz lijekove dao da svaki dan 2 puta dnevno govore rečenicu svaki dan, u svakom pogledu sve mi je bolje ili bolje se osjećam ili slično, ali bolje mi je. I na večer isto to. A druga grupa je uzimala lijekove, nisu se bavili svojim mislima. Ovi su nakon mjesec dana otišli doma zadovoljni i sretni. Ovi koji se nisu bavili svojim mislima su ostali dalje u bolnici još ne znam do kada, jer to je zapravo bilo vrijeme
terapije samo i ničeg drugoga. Znači, to je jedan od, i on je to znači autohipnoza. Ti sam sebe hipnotiziraš pozitivnim mislima i ishodom za kojeg želiš da ti se dogodi. I mislim, stvarno je, u toj knjizi je pokazao niz primjera. A onda naravno, kako mi je to bilo vrijeme onda gdje je farma industrija isto bila jako važna, onda se ništa o tome nije previše mislio. To je 920. Dakle, to je stvarno davno. On je prije dispenze, on to de facto pisao već, ne? Onda se poslije polako počeo otvarati taj put, sad ima jako puno različitih i knjiga i svega koji o tom govore, ali mislim taj Emile Coué je meni ostao u sjećanju kao, kako rekam, neka prekretnica de facto, makar ja sam specijalizirala neuropsihijatriju, mi nismo ništa o njemu učili, jer je, mislim, nije bio u planu valjda da se tada proučava kao takav, ali je profesor Pražić je bio ispitivač za psihijatriju meni, između ostalih u komisiji, i onda je počeo nekak malo u to područje sa hipnozom i tak, a ja sam znala za Couéa gledajući Forsyth, jer je u toj emisiji, ako se možda neko sjeća onih prvih Forseta, tam Soms kad mu nije dobro, onda ide psihijatru i to je Emile Coué. A profesor Pražić je pao u nesvijest skoro da ja kao specijalizant psihijatrije znam za tog psihijatra, ali to lepo sam ga fascinirala sam ga s tim, eto. Ako je točan ovaj podatak koji sam navela, a našla sam ga na internetu na početku emisije, da mozak proizvede dnevno 60 do 80 tisuća misli. Tisuća misli. Je, tako kažu. I kažu da je većina negativnih misli. Pa to mi je najveći problem. Sad, kako se izboriti s tim da čovjek misli dobro samo o sebi? Slušala sam jedno predavanje u kojem je jedna mlada psihijatrica rekla, počinje od toga kad hodate bosi po sobi i onda malim prstom udarite u rub kreveta. Da? Što ćete reći sebi? Biste li to što kažete sebi, čak i na glas, a ne samo pomislite, rekli da se to dogodilo nekom drugom? Aha, to je zgodno rečeno. Je li to početak? Pa, zgodan primjer zapravo. Da. Kako se prisiliti da... Kaj ne paziš. A nekom drugom bismo rekli, jao, žao mi je. Nemoj se, da, je. Da. Ne, to je jako zgodna usporedba, da tako velim, ali činjenica je, ne znam ko je izbrojio, da ima 60 do 80 tisuća misli, očito se to može generirajući ove sve moguće tehnologije, ali sigurno da ima ogroman broj i da de facto kažu da je 80% negativnih, onih loših, jer jedna navlače drugo. Jer te zločeste nikakve misli izvuku, onda znate, to je ono najgore, ne? Da jedna navlače drugu, tu zlu misao, da tak velim, odnosno negativno, i onda se to gomila i tak vam dan onda prođe u zabrinutosti, u depresiji, u svim mogućim lošim raspoloženjima, strahu, umjesto da ne znam, šećemo po prirodi, da smo zadovoljni, da pričamo s frendovima i slično. To druženje, socijalizacija, evo, iza nas je vrijeme korone i lockdowna, ta neke socijalne izolacije koja je ostavila, čini mi se, traga na društvu. Onda je korona otišla, nismo se ni pozdravili s njom, došli su neki drugi problemi, potres jedan, potres drugi, rat koji nam je u neposrednoj blizini i ljudi žive pod stresom. Ljudi su vrlo često, čini mi se, barem tako kažu, tužni, a da često ne znaju ni razlog. Kako mozak reagira na tu tugu i tu zabrinutost? Pa od mozga ta tuga zapravo ide. Duša i mozak su u tijesnoj vezi i mislim to je problem, jer mi de facto objektivno ako idemo analizirati ne možemo djelovati na nešto, znači ne bismo trebali biti zabrinuti onda, jel tak? Ne moramo na taj rat djelovati, nismo mogli niti na koronu, nismo mogli na potres. Znači, ne bismo smjeli zbog toga biti zabrinuti, ali naravno da jesmo, a posebno je grozno kad su nas onak zatvorili i ljudi nisu bili smjeli ni razgovarati jedni s drugima i mislim da je zapravo to veliki problem sada u društvu. Gledam ja ovaj rad od doma, pa to se meni čini prestrašnim, koji se sad forsira. To je isto rezultat toga. To je zato što je jeftinije, tvrtkama je jeftinije. Ma dobro, tvrtkama je jeftinije, ali mislim da je to jezivo. Jer ti moraš doći ujutro i reći, Bog ljudi, kak ste, jel vas boli glava ili razumijete. Mislim,
ona radna atmosfera isto strašno važna, da znaš s kim radiš, da podijeliš neku misao. Možeš i sve preko interneta, možeš online, sve možeš online, ali to nije to, jer to nije ono da možeš primiti za ruku i reći ajmo na kavu. Ne? Mislim da je to uništavanje onog što je zapravo to ljudsko važno, da jedni druge mi potpomažemo, da si pomažemo da nam bude lakše, da nekako neke neugodne situacije lakše preživimo. Kad nekom ispričaš frendici na poslu kaj ti se dogodilo jučer, već je pola riješeno kad se to rekao. A ne buš to ni telefona, ni kompjutera, ni ničeg govorio. Dakle, bit je da se gledate, da se dodirnete i tako. Dakle, tu mislim da bi trebalo vratiti sve ovo, a tvrtke zatvori takim je skupo. Jel tak? Da, odličan šlagvor ste mi sada zapravo dali. Razmišljam o tome, žene dođu na posao, popiju kavu s kolegicama i onda dan nekako ljepše i bolje krene. Kod muškaraca to čini mi se malo drugačije funkcionira. Oni su puno zatvoreniji. Društvo ih odgaja ili ih je odgajalo da o osjećajima puno ne govore, da se puno ne žale. Kako ali tim mladim... Ali utakmice komentiraju. Dobro, evo upravo je utakmica dok mi razgovaramo. Oni komentiraju utakmice i svoje favorite, sportske i tak. Ne? Mislim, imamo druge teme, muškarci i mi različite. Sigurno empatija kod žena je sasvim drugčije usmjerena nego kod muškaraca, ali mislim da i njima treba. I njima je super kad mogu nešto prokomentirati s nekim kolegom s posla. Jesmo li mi rođenjem predisponirani na neka naša ponašanja, na, ne znam, tužne i crne misli, na to da gomilamo stres, da se nekako lijepi na nas? Nedavno je pitala jedna mlada žena, imam li ja magnet na čelu za koju se lijepe te gluposti, pa moj život tako izgleda. Pritom možda ne mijenjajući neke obrasce ponašanja o kojima ste govorili, dakle promijeniti obrazac ponašanja, krenuti s nečim dobro ujutro. To je naša zadaća, da promijenimo. Ne, ništa se ne lijepe te misli ako nema niko magnet. Nego stvar je u tome da, kako bih rekla, treba se zaista nastojati prilagođavati situaciji. A ne se, možda jesu žene osjetljivije ili ne znam, ali ima žena koja isto dosta relativno lako prolaze kroz život, tako da nije baš samo za žene rezervirano da budu patnice, ja mislim. A možda ipak je, ne znam. Mislim, ja iz perspektive govorim jer nisam imala puno djece, uvijek su me hranili ili mama ili svekrva i muževi su mi bili super, imala sam 2, tako da sve mi je išlo recept od ruke. Za dugovječnost. Sve mi je išlo od ruke. Ali vam je karakter vedar? Je, evo u tome je što, ali hoću reći, vedar mi je naravno, ali čim rasteš u neke obitelji gdje je sve tako, ja znam da se ja zna doći školu reći, naroda je kakva volja vlada. To je bila moja deviza, da vidim ko je mrk, ko nije. Imala sam stariju sestru, mama je bila učiteljica, tata profesor, uglavnom mi smo svi bili jedna jako homogena familija, mislim da je to mi je bila popudbina, a poslije sam to nadograđivala, naravno. Ne? Dobri temelji, da. Akademkinjo Demarin, kako mozak traži pomoć? Kako prosječan čovjek koji evo sad ovo sluša i pokušava upiti te neke elemente da bi od sutra ujutro, ne odmah, nego sutra ujutro počeo mijenjati neke modele ponašanja u svom životu, kako može primijetiti da njegov mozak traži pomoć, a da pritom ne treba nekakvu fizičku intervenciju, da se ne radi, ne znam, o puknuću žilice ili nečem slično? Gledajte, ima različitih u stvari reakcija. Naravno, neko ko je shvatio šta mu ne paše i što želi, za šta to će reći onda, pa će to moći verbalizirati pomoću misli. A neki prebacuju, to je ona zapravo psihosomatika. Znači, prebacuju te svoje loše misli i zabrinutost na tjelesne simptome. Ima takvih načina reagiranja. Pa te onda boli glava umjesto da veliš išao si mi na živce, razumijem. Mislim, to je nesvjesna priča, nije to da sad to mi izmišljavamo, nego mogu se simptomi tjelesni javiti isto kao izraz de facto lošeg raspoloženja ili zabrinutosti ili nečeg sličnog. Znači, to je, a inače čovjek mozak, kaj mu mora reći da mu nešto ne paše. Zapravo ga samo trebamo slušati. Da.
Trebamo ga slušati. Te signale To je koje na nam nama šalje, onda, da da. ga slušamo. Rekli ste mozak, duša, sve je to jedna cjelina. Je. Čitala sam da je duša teška 21 gram. E, joj, je bilo to jedno svi istraživanje pripoveduju. kao zanimljivost, ali to će ljudi zapamtiti, pa će onda Zapamtili možda zapamtiti još koji važan podatak Je, to su uz to. zapamtili jer je bilo onih nekih eksperimenata kad su vagali prije i poslije smrti, pa su vidjeli kad je kod pacijenta koji je kao, kak je ono bilo, kad je umro bio je lakši. Bio lakše 21 gram. Da, zato što je duša otišla u nebo, ne? Dakle, ne znamo točno. Duša je energija, ne moramo reći, pa nije to neki komadić. Znači, mi smo svi energija. Dakle, energija je ovaj stol i naš sako i vaša ura i sve ovo. Na nama je energija, samo je različita gustoća. I zrak koji dišemo i vodu koju pijemo, to je to sve to. Prema tome, i duša je to isto, samo ona ima specifične zadatke da nas vodi kroz život. Dakle, mislim da je zaista, to bomo sad otišli u neko filozofsko polje, ali je interesantno uvijek jer mislim da je duša ta koja je de facto naš, evo baš takav kaže voditelj kroz život. I mi smo zato tu da nekako obavimo onom što nam ona daje kao zadatak. A ljubav? Vi cijelo vrijeme govorite o tome da treba voljeti sebe, da treba voljeti svoj život, birati dobre situacije, kad život da limun, napraviti limunadu. Gdje stanuje ljubav? Je li ona u srcu ili u mozgu? Gle, to je isto triki pitanje. Ja uvijek velim da je jedno i da ga prepoznaš mozgom, a osjećaš srcem. Jer de facto kad se čak zaljubi, onda onak ti počne tu malo treperiti, jel da? Mislim, kad dođe dečko koji ti se sviđa, onda srce kao... Poskoči malo. Pa da. Ali ti to onda prepoznaješ kao reakciju mozgom, da je to kaj zapravo želiš, ne? Ali ljubav je nevjerovatno važna. Mi kod toga ne mislimo samo na ovo, mislim, muškarac i žena, nego de facto ta bezvremenska, dakle, ljubav u smislu razumijevanja, da mi sebe i svoje oko sebe prijatelje i ne znam, rođake, ljude s kojima živimo, i sve ljude de facto, mi moramo zapravo prepoznavati kao ista bića. To je sad ova neka priča, one je jedan na engleskom, ne? Znači onda je koncept one, kako bi to čovjek izrekao, oneness, znači da smo svi jedno de facto. Da. Molim? Da smo svi jednaki. Da smo svi jednaki, jer jesmo. Jer još u Bibliji napisano, kaj si napravil nekom drugom, to si napravil sebi. Pa to se zna. Znači, zloba, jal, zavist, to su emocije koje treba odmah iz temelja izbaciti, iz svojih ćelija, mozga, duše, osjećaja, srca, bilo sve. Jer to samo dovodi do neprilika nepotrebnih. Znači, mi smo jedni s drugima, premalo smo jedni sa drugima, a previše smo jedni kraj drugih. Mm-hmm. To je sadašnji način života, ja mislim. I to vam je i to hodanje. Pardon. Ovo rado doma i slično. Mm-hmm. Ne? Znači, ja ne znam šta se dogodilo. Jer ja se sjećam da smo imali uvijek u doba moje mladosti. Imali smo razna druženja, plesove, išli smo u kino, hodali smo na izlete. Mislim, poznavali smo se ne samo u školi, kvartovi, znali se ko je gde. Poslije je dalje to dosta trajalo. Sad je sve manje ljudi, naravno, koji su... To je stvar starenja, pa nekom više je bolestan, nekog više nema i tak dalje. Ali ja mislim da mlađa generacija se uopće ne druže tako. Pa ne druže se posebno od korone, zato sam to istaknula. Pa koliko će to posljedice na njihov mozak ostaviti i kakve? Loše je to sve. To je jako loše. Ne druženje je katastrofa. Jer mi smo svi jedno. Znači, bolje ti je, ne bolje. Užasno je bitno sjediti s nekim i pričati, pomoći mu da riješi neki problem. Jel' tako? Nego buljiti tada, u televiziju. Da. Ali istina je. Možda u televiziji dobiš neki isto odgovor, sigurno da, jer je u literaturi i u filmovima masu situacija koje su živo. Pardon.
Samo ću vas podsjetiti da ne pričate taman, da naučimo, a ako želite pitanje, evo, prilike da ga postavite, dobit ćete mikrofon, još jednom vas podsjetiti. Nemojte biti sramežljivi, pitajte dok je prilika akademkinju pitati. Dakle, mladi trebaju promijeniti svoje modele života zbog svog i mentalnog i fizičkog zdravlja. Da, svakog zdravlja. Jer radi sad to je katastrofa. Trče svi za postignućima u smislu nekakvih pozicija na radnom mjestu koje će im donijeti možda financijske uspjehe. Premalo se bave sa obitelji, a obitelj je zapravo ključna stvar. Mislim, kad ti gledaš da u gradovima dječica de facto odlaze u vrtiće kad su jako mali, vode ih rano ujutro i roditelji ih onda vide u 6, 7. Oko 18-19 sati, da. Kad se dan stiša i smiri. Da, a to nije dobro. Jer ti djecu oblikuje, mala djeca kopiraju nas. Oni znači sve kaj uče do 7. godine uče od teta u vrtiću. Koje ako su super, drago nam je, odlično. Ali su one preopterećene, imaju cijelu grupu i vjerojatno je to najveći problem. A ne mogu ja reći da bi svi trebali u toj životnoj dobi biti doma s mamom, ne? Mame rade. Ali bi neku opciju bi trebalo smisliti. Vani imate čak za neke žene koje kao hoće karijeru, da mogu raditi dok su im mala deca pol radnog vremena. To država uredila. To mislim da Švicarska tak ima ili neke skandinavske zemlje. Neko zna gdje je to. Šveđani, jel? Pa da, ali to je izvrsno. Ja mislim da je to fantastično. Znači, ona neće zapustiti karijeru jer želi napredovati i tako dalje, ali ipak je puno više s djetom onda, ne? Jer djeci trebaju roditelji, oni trebaju model ponašanja, oni trebaju i tu ljubav osjete onda u obitelji, ne? Gdje boju drugde. Jasno. I još nešto što želim da prokomentirate, jer nam vrijeme jako brzo curi, a htjela bih puno toga. Osovina mozak crijeva. Super važno pitanje. Evo, hoćete nešto za grlo, nudi vam gospođo iz publike? Aha. Može, dodajte mi. Evo, stiže nešto za grlo. Da akademkinji bude lakše. Da. Eto. Evo, hvala vam lijepa. Jedan o drugom se brinemo. Bravo. Da, odlično. Bravo, hvala vam lijepa. Dakle, osovina mozak crijeva. Zašto je to važno? Zašto na to baš moramo obratiti pozornost? Jako puno pozornosti. Zato što postoji takozvani enterički mozak, odnosno to je taj crijevni mozak. To se ustanovilo prije recimo 15, možda malo više godine, da u sluznici tankog crijeva, iz sluznice tankog crijeva se izlučuje 90% serotonina, a to je hormon sreće. Znači, i oko 50% dopamina, dakle hormon koji je potreban za pamćenje, zapamćivanje i koji fali u Parkinsonovoj bolesti. I proučavajući sluznicu crijeva i uopće mehanizme u Parkinsonovoj bolesti se prvo došlo do toga koliko je bitno, znači, i zato se to nazvalo kao da je to enteric brain, znači mozak koji spada i to je second, ovo je naš mozak gore je primarni, a ovo je kao drugi mozak, ali možda je taj skoro i prvi. Znači, strašno puno se hormona izlučuje, ima silnog utjecaja na sve to onda što se događa, recimo manjak tih hormona, serotonina, može dovesti do depresije. Mislim, masu bolesti se povezuje sa problemima s probama. I zato se sad o tom mikrobiomu govori, o prehrani se puno govori, o prehrani u smislu nutricionizma. Sad je to postala cijela nauka. To godinama nismo o tome puno mislili, ali prehrana je super bitna. Ti svaki dan unosiš u sebe nešto što te može iscijeliti i što te može zapravo
dovesti u situaciju da se razboliš. Ne? Što je onda hrana koja je dobra za mozak? Gledala sam jedan dokumentarac koji govori upravo o toj promjeni mikrobioma, o tome koliko truda i koliko dugo treba biti ustrajan u tome da se promijeni zapravo način života. Jer mi vrlo često očekujemo brza rješenja, na to smo nažalost Pa svi smo naučili. za to, naravno. Da, na to smo naučili. A da bi se promijenio mikrobiom, da bi cijelo tijelo pa i mozak bilo zdravo, treba uložiti puno truda. Što je to onda hrana koja zapravo hrani mozak? Gle, sva hrana je zapravo dobra, osim što je ovo sa ovi koncentrati šećera, ove umjetne stvari, umjetne previše konzervirana hrana i tako da to nije dobro. Ali ona hrana ono kao što su jeli naši stari, to je smiješno tako govoriti, ali činjenica, normalno je pojesti i šnicl, i salatu, i krumpir, sve, znači sva hrana samo je bit u kombinaciji hrane. Jer je činjenica da je puno doprineseno u to nutricionističkom istraživanjima. Posebno vam je važan ovaj Yves Montignac, Francuz, pa onda oni Harvey and Marilyn Diamonds o Fit for Life, znači da se ne kombinira u istom obroku bjelančevine i ugljikohidrate. To onda izaziva debljenje i presporu probavu, ali de facto to je zapravo ono kao finesa jedna, ali kad se reki koja hrana, bitno je jesti zdravu hranu sa polja, koje naravno u Zagrebu valjda ni nema. Odnosno, Aha, kažu da ima na tržnicama. Da ima? Ok, ali ljudi kupuju Kažu da u ima. shopping molovima uglavnom. Ne. Dobro, u svakom slučaju, znači treba jesti raznoliko, treba jesti puno povrća, koje je i to različitih boja. To znate kad kažu mediteranska prehrana, to je sada top quality, znači zeleno povrće, blitva, špinat, zelje, ima salata. Onda imate dobro i paradajzi i mrkve isto spadaju, oni su šareni. Znači povrće svakako, različito. Svakako treba bjelančevine, to znači da je to onda ili neki šnicl ili riba. Mislim, riba je cijenjena jako, posebno za mozak, jer ribe su de facto, imaju te nezasićene masne kiseline u sebi, a sad pričaju puno da su te ribe zagađane, da dolaze iz sjevernih mora, gdje ima tih atomskih pokusa i kazam. A da mi naše tune prodajemo Japancima. Mislim, ba nije baš jako pametno, jer te naše tune su zdrave i nisu zagađane. Znači, treba biti, onda recimo, baš sam čitala za losos, kojeg ja obožavam. Ne smijete jesti losoš je ovo, ono, tak. Znači, čovjek se malo zabrine onda, ali zapravo, ajmo se mi držati srdelica naših, koje su sigurno zdrave, i to možeš na Dolcu kupiti svježe, kažu. Ja ne kupujem, meni donesu moje. Uglavnom. Ali ima, može se naći. Ima ne samo sigurno. na Dolcu, nego i na Znači, drugim ribe, tržnicama. sasvim sigurno, ili meso ili riba mora biti. Bjelančevina je još onda i su ovi, recimo sir i slično, ali što se u tome da nastojimo, trebali bi nastojati manje mliječnih proizvoda jesti, jer vele da je mlijeko de facto hrana. Mlijeko je u stvari majčino mlijeko za teliće, a nije za nas mišljeno. Da, oko toga je bilo puno polemike. Da. Kakav vi stav imate oko toga? Treba li mlijeko piti ili ne? Mliječni proizvodi sigurno nisu dobri. Oni vam izazivaju puno kiseline previše i mogu izazvati baš nezgodne situacije i na sluznici, ne crijeva, nego možda ipak prije gornjeg trakta želuca, a zapravo nam, gledali, ovo jogurt i ovo svim tam, to je sve u stvari brza hrana i fino je za pojesti i brzo to pojedeš, ali ja mislim da je u stvari, treba se čuvati isto količine. Znači, Dalmoši uopće ne jedu mlečno niš, je li tako? Pa ne. Ne, pa ne. Ja kao Dalmošica to kažem. A to, znači u mediteransku prehranu to ne ulazi, jedino možda one neke sireve, a niti ne. Pa tvrdi sirevi da, ali dalmatinska prehrana je jako puno povrća, jako puno vlakana, paradajz zbog kalija i maslinovo ulje. Da, maslinovo ulje je ono zakon, jer su tu nezasićene masne kiseline, to je oleinska.
jer ova DHA i EPA su znači u ribama, a ovdje je ona ta oleinska kiselina, to je ne znam, omega ne znam koja, ali je u maslinovom ulju i to je strašno na cijene. I mislim da mi ga na kontinentu malo premalo koristimo, ja mislim. Onda vam tu dolazi i voće, naravno. Voće isto tako kažu da je za mozak najbolje ono tamnih boja, kao recimo borovnice, jagode, to je ono ko šumsko voće, borovnice, jagode, maline, brusnice, sve kupine, to. Kupine, da. Jer one se isto jako dobro, imaju polifenole u sebi, imaju korisne te sastojke i jako su dobri. Prema tome, to nam je sigurno korisno. Onda orašasti plodovi, mandule i ovi lješnjaci i kaj još tu spada? Orah. Orah, da. Ti orašasti plodovi su sigurno isto zgodni, ali onda ne ono šaku, nego kažu par komada, onda ti dođe to smešno kad veli 7 ovih lješnjaka ili čega. Da, osobama sa šećernom bolesti recimo određeno točno da smiju 6 badema pojesti, to je to. To je dovoljna količina. Da, a ti bi taman počeo klopati. Taman ste krenuli. Taman se krenuo i onda veliš više ne smiješ. Ne, ali ljudi da vam velim što se tiče, pardon, pitanje. Ne, završite pa ćemo onda pitanje. Ne, htjela sam reći, hrana je isto triki priča. Izaberite se ona koja vam se sviđa i šta vam je fino i ne se mučiti s ovim ovo ne smijem, ovo smijem, ovo je dobro, ovo nije. Dakle, ako raste zato da nam bude hrana i da nam bude dobra hrana. Mediteran ima stvarno ovo sigurno i to je dokazano silnim istraživanjima. Još od 58. kad je Ansel Keys, kako je krenulo s tom mediteranskom prehranom, on je bio američki nutricionista i liječnik. I on je u stvari imao kuću za odmor u jednom malom mjestu pokraj Napulja gdje je živjelo najveći broj 100-godišnjaka plus, znači preko 100 godina stari. I onda je on dolazio po ljeti tam i gledao tu ekipu svojih susjeda tamo, starih, a u Americi tada, od 58. su padali ničice od infarkta i inzulta jer je bilo to vrijeme nekontroliranih raznih stresova i slično. Znači, mislim, kaj se to događa, zašto ovi tak dobro i dugo žive? I napravio je sa Svjetskom zdravstvenom ogromni jedan projekt Seven Country Studies i to je bila i Jugoslavija onda uključena unutra. Dakle, cijeli ovaj dio svijeta pratilo se kroz nekoliko godina i ustanovilo se de facto da je ta prehrana korisna tu u ovom dijelu svijeta, jel? Znači Mediterranean, da je korisna. Jedino onda je bila diskusija još o vinu, jer su Francuzi onda, to je bila pak sljedeća studija, to je bila ona, ona bila, ne ta Seven Countries, nego neka druga, ali u svakom slučaju oni su forsirali da to mora biti samo crno vino. A onda su se proizvođači bijelog vina uzrujali pa su rekli da i u bijelom vinu isto ima polifenola i to korisnog što treba. I onda sam baš vidjela jednu studiju jednog izraelskog patofiziologa koji je rekao da je jedna čaša crnog vina je količina polifenola ista kao u 2 čaše bijelog. I onda sam se ja odlučila za 2 čaše bijelog. Odlično. Imamo pitanje iz publike. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Ovo, mislim, jako interesantna tema i ja bih htio nešto reći i onda bih htio da gospođa možete ustati da vas vidimo. Da gospođa Demarin to komentira. Znači, govorili ste o plastičnosti mozga, ja? Da. U redu. Znači, to znači da se može razvijati cijeli život. Da. Dobro. Sad je problem, rekli da je svako je skulptor svog mozga. Yeah. Ja? Međutim, meni je pitanje, skulptor može biti dobar, a može biti loš. Jel? Znači, ako ste recimo u šumi i ako niste planinar,
se izgubite. Ako ste planinar, onda kako se zove, se snađete. Jel? Tak isto sa mozgom. Onda kasnije ste rekli da je duša voditelj života. Taj dio mi se više sviđa nego ovaj prvi dio. I ja gledam ovako tu situaciju. Znači, ako ste vi povezani sa dušom, odnosno sa nutrinom, jel? Ona odgovara na situacije u životu. I ona daje impulse mozgu, a mozak je samo kreativan dio koji rješava te probleme. To je po meni. Znači, mozak mora biti oruđe, a ne oružje. Ako je mozak oružje, onda se vrti u krug. Ako je oruđe, onda je oslobođen ovoga vanjskoga, jel? I radi na rješenju problema koji mu diktira duša. Sad ste postavili komplicirano. Je li mozak oružje ili oruđe onda? Ne, i jedno i drugo, ovisi o situaciji. I jedno i druge, jer nam služi na različite načine. Da, gledaj, mislim, to je tema o kojoj možemo diskutirati do sutra ujutro, tako da što se tog tiče. A svak treba koncepcijski gledati kaj je za njega najprihvatljivije od toga, jer mi onak premalo o tome znamo, ali da nam je plastičnost mozga jako važan mehanizam koji omogućuje da ljudi stvarno se mogu oporavljati i nakon teške bolesti, zahvaljujući aktivaciji te neuroplastičnosti. Znači, prvi dokazani stimulus neuroplastičnosti je ljubav. To je ova mala Šefer istražila i ona je to pronašla nekoliko studija. Sljedeće su misli. Ne? To je dakle masu toga, to smo sve spomenuli. Mi imamo alate, oruđe s kojim možemo upotrebljavati naš mozak da nam pomaže u situacijama koje treba na novo učiti ili raditi. Ne mogu, meni svi kažu, pa ne mreš da se sve može oporaviti. Pa nešto ne, ako je nekakva bila grozna trauma, ako je pola mozga uništeno u nekoj nesreći, onda se možda ne može, ali se masa stvari ipak kod te osobe može privesti u situaciju da komu možda nekim treptem oka ili nečim komunicira. Ne smije se baciti oruđe kako bi rekao, u smeće i reći, a ne mogu ništa, on je gotov. Ne? Mm-hmm. Mislim, treba se puno više. Mislim, kad sam ja studirala, on se rekao, ok, čovjek nakon moždanog udara, ako je imao desnu stranu slabost, znači onda mu je lijeva strana mozga oduzeta i onda smo mi bili naučavani da moramo, znači, ga učiti sa drugom rukom jesti ili ne znam šta. U stvari trebaš sa tom pokušavati da aktiviraš tu ruku koja je bila kljenuta. Dakle, tu ima silnih puno stvari koje ne možemo sad naravno rješavati, ali činjenica da je neuroplastičnost super bitan mehanizam koji nam pomaže u svemu, da se snađemo, da nam bude bolje i da možemo se nositi sa izazovima života. Osvijestiti da je mozak neuroplastičan je već velika stvar, pa onda kad nam se dogodi situacija, onda se dodatno i truditi. Puno puta po različitim medijima, ja znam cijeli moj život, cijelo moje odrastanje, su stariji govorili moraš rješavati križaljke da ti mozak ne zakržlja, moraš čitati da ti mozak ne zakržlja, moraš se kretati. Vi ste puno puta spomenuli kretanje u prirodi, taj boravak, taj doticaj sa prirodom i sa zemljom. Što mi danas, evo ovdje koji smo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, svi koji nas gledaju i slušaju, što mogu napraviti da njihov mozak ostane vitalan, da tako kažem? Evo, već se pola rekli, rješavati križaljke, između ostalog. Ne, gledajte, rekli smo da stalno, sami ste spomenuli na početku, da moramo nova znanja pokušavati skupiti. Znači, ne se zaljeniti, pa odeš na posao, vratiš. Posao, zapravo rutina ubija mozak, jer rutinski posao koji većina ljudi radi ne uključuje najfinije dijelove mozga, nauči se nešto i to se onda ponavlja i tako dalje. Onda dođeš doma, prelistaš neke novine, tu naravno vjerojatno zaspe čovjek sa nogama na fotelju ili ne znam kaj, i onda je već noć skoro. Ne? Dakle, mi de facto trebamo uključiti sve ovo što smo spominjali.
i redovitu tjelesnu aktivnost koja je izvrsna, ili vikendom odlazak na Sljeme sa društvom, ili priroda je užasno bitna, ona inspirira sve. Ili najmanje pogodno su ove teretane. Jer to vam je ono bez veze kaj lupaš samo de facto mišiće, a nisi uključio tu zapravo mozak. Ali ako već, dakle, ja stalno forsiram i znam da su istraživanja dokazala da je ples strašno važan. Ja ne znam da li sad više ima nekih plesova gdje se može ići plesati. Plesalo se, evo, cijeli 7. i 8. mjesec na Zrinjevcu, recimo. A dobro, ajde, ali to smo bili na moru, kao onda. A ovog ne znam baš da ima, zna li netko da ima? Ali gle, ja znam, Ima. mi smo imali glazbeni zavod, baraku na Šalati i različite studentski centar. Vjerojatno neke od toga postoji, ali to treba forsirano ići, jer mislim, ples je super, to vam je de facto jedna komunikacija fenomenalna, jer tu je ne samo znači da ti prepoznaješ muziku i ritam i onda gledaš kraj sebe, pa su tu ti zrcalni neuroni. Dakle, ples se dokazao kao nešto savršeno. A zašto? Jer između ostalog dokazano, jer ples povećava količinu jednog neurotrofina koji se zove BDNF, znači Brain Derived Neurotrophic Factor, znači neurotrofin koji nastaje u samom mozgu, brain derived. Nastaje pod utjecajem tjelesne aktivnosti, a potreba nam je za pamćenje, zapamćivanje i raspoloženje. I potreba nam je kao hrana za mitohondrije, a mitohondrije su ti dijelovi mozga koji su nam najvažniji za funkcioniranje. Znači, a ples je dokazano taj koji povećava količinu BDNF-a. Prema tome, to je ono što je super bitno i onda treba ići povremeno plesati. Može čovjek sam doma plesati. Pa da, ako nemaš s kim, lepo doma plešeš i uživaš. Da, od toga sigurno ne može biti ništa loše. Ne loše, samo dobro, samo dobro. Jer ja sam baš to ne mogu pokazivati ovdje, ali činjenica. Ima jedno istraživanje u Plosu gdje je grupa koja je išla u teretanu i grupa koja je plesala, izvadili svoju količinu BDNF-a na početku tog zapravo eksperimenta i onda nakon sat vremena ili sat i pol, ne znam, te organizirane tjelesne aktivnosti. Plesači su imali ovako visoki BDNF, a ovi jadnici ovakvi oznojeni izašli van iz teretane. Znači, to je eksperiment, mislim, stvarno, i to je neurotrofin, nismo se to mi izmislili, nego je to zaista tako. A mitohondriji su užasno bitni, jer oni ne samo što, oni su zapravo energija za čitav organizam, tako da nam je njih treba paziti i hraniti. Čak kažu da oni prepoznaju i psihičke smetnje i onda da to nastoje nekako upozoriti vlasnika svojim nekim promjenama da se treba malo drugčije ponašati. Ne, gle, sad je u Zagrebu osnovano, ne znam da li znate, društvo međunarodni institut za, oni promoviraju ljubav uglavnom. Ali ovo o čem smo pričali, ovakvu ljubav. Neke države imaju ministarstvo ljubavi. A da? Da, neke države u Europi imaju ministarstvo ljubavi i one se bave upravo to organizacijom plesa. A u Europi, plesa. ja sam mislila da mi imamo. Ne, mi nažalost nemamo. Mi još nemamo. Ali neke europske države imaju i oni se bave upravo promocijom toga, promocijom druženja, promocijom nekakve empatije, bolje socijalizacije. Je, jer to je predivna stvar. Jer ti se onda super osjećaš ako nekom napraviš neko veselje ili ne, jel tako? Znači, i njemu si pomogao i sebi si pomogao. Znači, to je fenomenalno. Ta ljubav je nešto što treba forsirano pokušavati djecu prilagoditi tome i naučiti da se treba ne samo s jednom loptom trčati po igralištu, nego malo eto ga. Vraćaju se djeca na igralište, to je ono što mi je drago. Da, to sam primijetila posljednjih godinu dana. To je možda neki dobar nus proizvod korone i cijelog onog nezgodnog perioda. Budući da mi nemamo baš previše vremena, ja vas još moram pitati i mene to strašno zanima. Što se događa s mozgom kada umremo? To je tema koju sad svi vole čuti. Gle, ja ću reći kaj ja mislim kaj se događa. Mislim, stvari u tome, znači,
mozak je, smrt praktički je dio života, kažu. Znači, kako smo rekli da je sve energija, onda de facto fizičko tijelo se dekompenzira i slično. Ali de facto duša prelazi u sljedeći svoj stupanj i ona zapravo nastavlja živjeti. Prema tom nema umiranja. A šta se s mozgom događa? On je isto kao i cijelo fizičko tijelo, zapravo se ta energija dekompenzira, ne? Dekomponira de facto. Ali mislim, smrti se ne treba bojati, velim, ona je de facto, svi smo mi i sada i poslije i uvijek zajedno. I evo za kraj vas molim da nam, ako je to moguće u 2-3 rečenice, date nekakvu poruku što su osnovne stvari koje već sad trebamo raditi, sada večeras kad završimo ovo naše druženje, da bi naš mozak bio zdrav, vitalan, da bismo doprinijeli tome da nam od ovih 80.000 misli većina ipak bude pozitivnih. Super. Dakle, sad prvo ovo što smo mi tu pričali, to svima s kojima ste u kontaktu sutra ispripovedete. Ili pogledajte na YouTube kanalu. Da. Kaj? Uživo, da. Najvažnije je komunicirati uživo, svima reći, čuje, to bilo super predavanje, da si pogledaj to na internetu. Dakle, i onda sve unutra ima. Znači, šta treba? Trebamo komunicirati s jednim drugima, biti dobro raspoloženi, dobrohotni, želiti dobro drugima, ne se boriti protiv vjetrenjača, nego krenuti život s onim kaj smo rekli, da mijenjamo ono na što možemo utjecati, a prihvaćamo ono što ne možemo, to se svako jutro prisjetiti toga, ne se uzrujavati kad vam neko, ne znam, veli nekakvu glupost, nego hititi jednu kuglicu papira u koš i da, mislim, ima raznih zgodnih tehnika kak stres na radnom mjestu isto malo smanjiti, ali u svakom slučaju ne se dati mljeti od okolnosti. A to mi možemo svi, mislim, jer naučiš ove mehanizme i gotovo, s tim se onda krećeš. I svakako onda jedanput na tjedan barem na izlet i plesati i slušati divnu glazbu. Umjetnost je isto silno važna, to nismo spomenuli dovoljno, ali to je, mislim, nevjerojatno bitno, jer, mislim, ti kad gledaš sliku stavljaš se u istu situaciju kao i umjetnik kad ju je radio, a to je de facto ona količina super hormona koji su aktivirali njega da tak neka inspirativno napravi. Dakle, i to je baš isto jedno istraživanje zgodno, to sam spomenula, ja mislim, da ako gledaš sliku, neku koja ti se jako sviđa, ili ako slikaš, da je količina zapravo BDNF-a i ovog svega ista. Znači, možemo na razne načine doskakati da našem mozgu bude bolje i da se osjeća zadovoljan u našem tijelu. Sad imate puno zadataka, jel da? Ajde, da. Sve što je akademkinja Demarina rekla. Najbolje da lepo onda gledaju sutra ponovno. Može, evo. Pozivam vas da pogledate ponovno, pozivam vas da slušate psihologiju, pozivam vas da radite na sebi, jer između ostalog o tome služe ove emisije, ovi naši susreti svakog prvog ponedjeljka ovdje u Bogdanu Ogrizoviću. Hvala vam lijepa. Svaki put naučim nešto novo, mislim pa moram popraviti, a to baš nije dobro. I svaki put si zadam jedan mali zadatak. Vi ste ekspert, vidim ja u tome. Nemam ja kaj tu govoriti. Možete bez mene sve to. Daleko sam ja, ali hvala vam lijepa na tome. Eto ga. Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, dragi gosti ovdje u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, hvala vam lijepa na pozornosti. Pogledajte, poslušajte, primijenite nešto za svoje dobro. Sve vam je ispričala moja draga gošća, akademkinja Vida Demarin. Hvala vam lijepa i toliko za večeras. Hvala lijepa. Hvala da ste